محمد دما تخوش با قوت بجبوه محمد راستی جی او پراهان ام دخوازن سدمه هلوشاندن او ناز بکن یک یا دویمین چیکار و خبات جره لازمه حتا گو شرداری بکه جبونا که اف پرایا وگره خزمته و روی زحمتیان نبینن کرم کوشان باتی أراز سلاف اشتروا تماشفانا رأى أمهنا كي ديمان بدن وأراز بنرن أف عربين خلكينا بنرن بتشحالي درد كيفن بنرن أف برايكو ج دي سالان و نزي دي سالان و هما بنرى أو موتور زحمتي ديت دیمن به خود آخو آراس به چه زحمتی لور لپیشیا شینین باجار تلتمره و گندن روش آوای باجار تلتمره دچونو هاتنا جبو باجار خو هلبت اف ایشا همی خلکن باجار تلتمر و نشتجهن گندن روش آوای باجار تلتمره یکو بویرنگی هم جوان قضایی چید من هم جوان عربی وان پاج دفت گرن ضرر دبینن زیان مزن او عربی وان دبینن دبکو هم خطریجی لسر جان آوان هبه چنگی کو عربی درد که دما کو بوان را خلاصنا که پاج دفت گره هلبت اف پراهان پرا یه باجار تلتمر گنده غیبش به هف گرید ده پرکی سرکیه ام لسر ریا ناف دولتینا آراس اف ریا کو بریا دو حیوان زده ده حیوان لپیشیا چونو هاتیه وکرین ترانزیت بال هلگرین بترول ین جرملانه زویان رملانه ین جعراقی کو در دویریه برای خوددن شام حلب حتی برای خوددن ترکیه ده حمول سر ویریه بویا قربالغه کمزن تگود صدم چیه کو اف پرا کتیه صدم آوجی لگوری ام دزانن لگوری شارداری جمره راگان دیکو اف پرا بشکیوی بچوک جبر بریا 2 سالان بارانه که خورد هات بروسکه لیخستیه او جی بشکیوی خستیه خواره ده انجام ده شارداری وکه پرکی دمکی بنرن حوالیم کمیروان کی بوسر پرکی دمکی چیکرنه با آخه بوری قصال دانینه و لکلک آوی خلق دور دچنتین لی پرسکریک چیه؟ آراس افسری سه حیوانه که وکر رونایی تیوی ام هر تیم گریو گازنین خلقی لور رادگهینن دا که اف پرا تک سرراس بوه شارداریا باجار تلتمره بری 2 حیوان ملور هف پیوینه که بوان را چیکر گوتن وان دست به پروژه کی جبو سرراس کرنا وی پری کرنا دروجان تیده کار کرن پشتره پاش ده وگریان یعنی اینها بری که از درباسی وشانه ویم سردان شارداری کر ما گوت اف پروژه و چه پیهات گوت اف پرا گلک پره جره لازمه تخمین دکر گوت صد نزی $200,000 جیر لازمه لی امینه کی تماشا بکن به اف عربه و چاوا بنره یعنی براستی خطریه که مزنه ها اف حاله خلکن باجار تلتمریه یعنی خطریه شارداری ام وگرن بری من گو بری از بیم ور مسردان شارداری کر ما گوت و سوز دابو گوت ما پروژه دست بکر لی دیارکو او پره خرج کرن گلک لی دچه جبروی گو ام نکارن اف زیده طاقات منه گوت اف گریدای پارزگاه حسکی یک سرو چنگی کو پره گلک جیر لازمن وک مالیا شارداری تنه کو $200,000 هری کم جبو وی پرهان لیگو ام نوا نقاش هندنه به پارزگاه حسکی ریو بریا شارداریان گر قاربن او وی مسئله چاره سر بکن لیو که در فتن وان شارداریا تلتمر تنه هر چندی خلق گریو گازنین وان هیا کنگی دبن ها سر دا آراس نها دبک و تبنره چونو هاتن هیا لی بزحمتیه
إجا كان يتشنو هاتن قدبة شخواه من دستبيكت قوت أفريا كان ناف دولتية إيرو سريد دو هيفانة بالهلجرين بترولي ين زفير رميلان وعراق وهر ترانزيت كو جويد ران نفطي بر ببانياسي وبر آبي دشينن هر واحد شا ريا أبيض أف بالهلجر روجانا حزار لفر درباز دبن بالتايبت دماكو أف بالهلجر دجين في دفرا هان دفرا كو أملينا يعني دماكو أف بالهلجر سراخوا الفيدرا تمام دكن ري بتمامي تيجرتن بتمامي نافا باجار تلتمري دا تيجرتن خلكن فان قندان نتشارن كوهم بزيفرن بده هيك كيلومتران حتى كو خو بجينن باجار خو جبر از بحثا بالهلجراتكم از بحثا بالصداتكم ارس يعني نزي تاني جارك من جمارت سرا عربيان نزي شصد عربه بالهلجرين بترول الدو هافبون بله ها جسر مو تحشي تعال ورا باندك دبجا براسي ام كتنا كريزه كمزن دبجا نتحاله ابنره او مطوري خلفر سكنان هفجناويجي بباتي دشجبرغو نكارن بچن چنگي كو زحمتي هيا بنره يعني براسي خطريه كمزنه جي لي تفيوجي نچارن كو خلفي بريهان بخن هر چندي كو سوز هنا لي سوزروان براسي بيغناتنا شارداري دبجا درفتنه يا ام نزانن ايرو كي بر برسياره جخوا ام دزانم بويا ريكا سركه ريكا ناف دولتي چما بارزغا حسكي چما اف برا حتى نهاتيه تشيكرن تفضلون يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا شفتك خلي بايدي شفتك وقفت الموتور يا اخي والله ساعتين ما نطلع على الطريق مشان 10 امتار ما سووا اياه والصهاري والله وكيلك ساعتين ثلاثه يلا يعدون. اي والله اقصد صهاريج النفط. صهاريج النفط تيجي من العراق. ايوه بدها ساعتين ثلاثه تتعدى الموتورات من عدا هم ما يروحوا 3-4 ساعات يعدون. يعني تقعدوا 4-5 ساعات لحتى يعدون. يعدون وشوف عينك قاعد على برب من الجسر شايف علي بخطوره. زوجتك هنيك توقفها؟ زوجتي توقف فوق واحنا هون. طيب ما حكيتوا مع البلديه رحتوا؟ حكينا مع البلديه ما طلب منا شيء. ما حد يلبينا طلب معين. طيب لمين تتوجه رسالتك؟ والله نتوجه للمسؤولين. للمسؤولين شايف علي لها حالها هي حالة الشعب. شوف حالة الشعب يعني وهالدمار. شوف القبر يا اخي. شوف القبر الشارب. اوقفك من ارس يعني بنرن نشاركو هفجناوي بيرياز باورم نشاركو بنرن جمهوري خو بادبن ايه مطلبكم يعني توجه رساله لمين؟ انا بلديه ما رحتوا لعندهم وما قالوا ما نقدر. نوجه رساله للمسؤوله عن هالطرق هاي. المحافظ المسؤوله عن هالطرق هاي. مشكله يا استاذ يعني صهاريج النفط تعدي 3-4 ساعات تاع النقطه هال 500 متر وهي مشكله هي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. هلا حبيبي. ارس جبكاتيه ما عربي براستي تشتكو متقوت ويجي اني سر زمان بزمان خود بيجا برسكريكا وان ليفر چارەسەر نبويه جم شارداري چارەسەر نبويه او دخوازن زوترين دمده بانگا خو جرايدارن کو في مساله را على قدر دبجن بال هلگرين گوهاتنا بويه وكم دسبيك تقول بويه ترانزيت يعني اف بال هلگرين کو ليفر جانا وان جي خسي خطره هم اف بريهانيه کو براستي دمك هر چند وكروناهي تي في گلک جاران دنگین خلکی در خصیه لید انجام ده دنگین ما نگهاشتیه کسین رایدار ایویا ما اوه گو کسین لمن ها گودار دکر رایدارن لپارزگاه حسکی وی پریهان جکرما خواه سر راس بکن دبا گو پرالی داره لیش جانا خلکی جید خطریه ده هر خلک راستی زحمتیان تین چنگی کو بویا ریک سرکه ریک گو ترانزیت روجانا بحزاران عربه دفر درن إيجا لسر جانا خلكي جي خطرية تشيدكه تنه بریاز خاطر خوشتم خوازم و پرسشت بکم گلو شهرداری چناک و پرج برگو هزاوی جالی مالی تیرانا یعنی پر تیرانا کنه یان جالین علاوه گوی جسریان آوا بکن
Aras yani meddi caran serdana şaradariye kir. Şaradari dibêje mewke proje em tê de mexwas em serrast bikin lê dibêje imkaniyat tune ne. Perê me têra vê meselê nake. Çünkü miştere got nezî ji 150 heta hevalê min kî vir dore kî kemirvan vir dore ji 150 heta $100,000 ev pirêhan dixwaze. Ji ber wê jî şardariyê got em nikarin li halê hazir pêk bînin her ji destê me ve nayê lê got niha em nava nîqaşa denê got ev pirêhan ber firehtir bikin yani ev pirê ku wan demkî çêkiriye firehtir bikin da ku rê ji xelkê hesan bikin lê diyar e Aras yani ev li gorî çavê ku ez dibînim li vê dira yani ev pira gelek karjêr lazim e li keleka pere gelek teknîk ew tiştên ku dikaribin van pira serrast bikin ew jê re lazim e li gorî got ez jî dibînim şaredarî heta niha tişek dest wê dernakeve tenê ku ew pirêhan çêkiriye mala wê jî ava be got ew pirê dimkî çêkiriye heger ne ew ba niha ew ê riya navdewletî ya ku ana em li ser ew ê qutkirî be yanî hez bike ku îro riyeke navdewletî ye riyeke tranzît rojane nêzî hezar balhêlgirên naftê ser derin tenê ev e derfeta wan ku ev li vir e ev tenê ev pirê ku demkî hatiye avakirin xelk jî dixwazin weke hikûmeta demkî weke parêzgerê hesekê vê meselê ji bo wan çareser bike çingî ku bi sedan gund li vê milê Rojavayî bajarê Tiltemrê ne ji bîr nekin ev riya ku em li ser ne tenê Rojavayî bajarê Tiltemrê bi xwe vegirê dide ev riya han Şam, Heleb, Serêkaniyê, Girê Spî, Kobanê xelkên me tev de di vê riyê derin ji bilî ku zehmetî hene xeterî jî li ser jiyana wan heye ew daxwaz dikin ku parêzgarê hesekê vê meselê çareser bike her çendî ku bi rastî gelek girî û gazin çêbûn lê diyara kes godar nake دو بو جی از لیور براسی قربالغ که مزن لیور بو آراز یعنی د ساعتن ایواری د براسی ریو ریوانی لیور تنبو خلق نچار بون بزیورن به ده کیلومتران تنی کو خو بگینن باجار خو بگینن تلتمری هم جوان جی مثلا نخوش هيا کسی نخوش بوان رنه جبر ویجی براسی ما پیدوی دیر کو هر دمک جی ام سردانا ور بکن ام بنا کا او سوزن شارداری هم جی او رایدارن کو وی مسئله راقدار اوش بو پرای تلتمر چه بکن گلکی سپاس نوچگان ما محمد بادلی جبوته و جبو کامیروان بتره گوه اف مجاره هم باوی که زندی جه بویره جمعه راکاند نوچگان ما محمد بادلی